Kinongelam keriboy welfare organization kila penlong ya kawai ke program kerpang hasinong umsau nong karai. Bat kata kalong bat penkub boromi kinong trei asya ki agan wadi bat kinong yara pahatanat kakot kakya. Leng ba ke program kila sam sernot seki katu kaningot bat ai subah di kimarbam si kinong trei kakot kakya jong arpsan tli kisnong kibdan hakate kathan. Hakate kesengilai dan langru kinongelam ka RBWO ki ba kentup yu ba ADG Kharbani President nang tau ba PJ Kurba General Secretary ba Angelus Sun rang ba snong umsau nong kharai ki dikot ka RBWO ki rang ba snong kate kathan lambat sibun ngot kinong trei kakot kakya. Kakam kalong sisya bakya kumbapioi isngomuk epi kasem bapioi ya kakam pajomi ndrei hamnyam ko ibangin bandam ji bapioi ya kakam jomi bakya sisya teng kumki akan mudi asya nihab ino ya kayen kasem ke jomi nihab banyabe ya kini kikam kibiade batim lang salang haposnom hotham tam akbiade batane kapor COVID-19 misem sisya dan nya perkat niya Kaitmat Harbiade berkata Remis ngomo yapi kasen RBWO kaba yoi ya kijing kijongi kijing jenja kijongi bat kijing tray kijongi ban syakri ban yarab hakum kani gapor hakum kani kejingwan jungni uklam kejingwan jungni COVID-19 balai ni phaimat syafi ki asya ki agarwadi patihat pa mang yui kumai laitran mene sakmat ya ke jing trei sitong jong phi ya ke jinglen ladi jong phi hapo snong hapo thao klem khen ya ta ka khia ka shon phi klem khen ya ke yeng ka sem ngi scam ba ke jing slur jong phi ke jing trei jong phi ke jing no senyang jong phi cha ke imlang salang ke dei kawai ka ba lairap yangi ke jing imbrio ni tips scam bakum hakani ke por uni yang jingpang baru ngitien hakani ke klam baru ngiting yemla len manu ndrei lanyat ye phi sakmat ban wa ya kita jingerap balit kli man kisno manu badon kini ke jingpang mani trei rengkat bat ka health department bat ka snong thap di kata kadau bakani ke jing ai ke jongi gide ke baret amre ke bahe ke re ke jing ai ke jongi ke ni ke de shibanta ban pensiluri phi shibanta ban ai men siam phi ya ke jing tre stom ke jong phi ke jing don rengkat ke jongi ngim ong bang ide kita kiba ruspa hendrai ban syakri ban yarap ngidon kami ke men siam ngim don kami ya spa. Jadi kita kadang kejing syakri jong phi yak snong gathau kejing syakri jong phi yak imlang salang kadai kejing ie jong phi yak imlang salang. Jadi kita kadang ba kejing ai ke jongi yak kini ibarat nakaliang keseng jongi kadai ban pensiluri phi ban ai men sim phi. Ngitip ba kejing siu jong phi kadai ke barat. Kamlong ie yak kejing trei ke jong phi. Ide ibarat ba. Abang ipai lalong kumba pisya iben hak sorka nam ta kejing trei kejong phi hendrai phi khem randie nam ta ban syakri pat ya kejat penri ban syakri ya imlang salam phi ai ka mensim ha barok kiliam namar baling ngakran kumta baling isya don ki babat kamsno tingi sotho pha bakat no ki asya ki jongi ki batre po snong ki trishto Teng kejing trei jong pihak mat kejing syak keno pihak mat kejing ben lai hujan bun sin ki asya jong iru syak keno mapha balik sta phamtip ege wan batai sta Limati di tre namanta ke ba
ke health department kapha namta bagasnong kapha namta jing betul jongki henry kumbong kirang basnong mene gila khamtip khamha kidon ki balingkot ke jingmun cepat khat bun sie ki kenno yak ka kam ka phi bitre so sorong pan kadang bun ke jing kenno kata pidang tre kadang bun ki nong ben kata pidang nikam watla ka sorkar ka siu ke jing siu phi ka baret kata kamdei man umnai akum gani hipor trai la sirut ne tulong ai mat chapi bale bangin pen i baka seng jungi ka don men sim ban yarap ye phi ban pen i ba balei ka sorkar pan ka kensting bakam don kata ka men sim ban yarap ye phi ban siu kata jing siu ka ba tikna ban ai kata jing siu ye phi ka ba biang larang i chen dang he kinong tre masterun kapisa balik tulok